Nadaljujemo z bosanskimi sladičkami iz Bosne. To je kot bananca po moje, samo da je pač še tle nek džem ali kaj. Je ful dobro. Kot bananca res in pol ta sadni žele ful dobro. To dobi kar visoko ceno, 9 od 10. Potem je tole. Tole je iz Turčije. Ojoj. Ma tako se ni slabo, no, je ful sladko, ampak je tako malo suho je, no. 6 od 10. A gozdni sadeži, a ne 7 days. V bistvu mi ni to dobro. 7 od 10. Ribice, spomne me na otroštvo. Pozdravka. Te prav sam pregrizek, superca. 10 od 10 recimo. Piši v komentar, kaj moram še probati.